bersama hona adio kau tunggu abo kau le Yesus Kristo sini tio supaya toha satu sole tang larudi thang de sade o sarkedi suito kau na sa hoini sinsa ka oklai tunggu saya le bersama hona adio kau tunggu abo kau le khatui na ira tau osung lo yo maria kau lek mana ya thade sade o sarkedi suito kau na sa hoini sinsa ka oklai tungmo saya le bersama hona thade sade o sarkedi sa hoini sinsa ka oklai tungmo saya le bersama hona tongtho ni masal chini bro Christian community ni pandawo ake o khacha ma kono mami kes kampo chini ko bai ko hie kroi abono first literature hie chong maithimo ke kawru baise bible diose chong mayo abono chong break mai short ke ang saek naranai kawru kawrok ma pai thamo chini kawru script rok ma pai thamo mahi thangphono chong chini kau samarau lachi pai thapi phona uchiha isuna khathai mondiyo chong kristona khathai mondiyo ma mai thai mala chona chini nangmam thaima namik maya thamono uchiha therau laphiri he modi khe chong kawru bai poriya sai se ke chong che mam thai mala chong mai bia ke chini bo barodha sadin ongpaimani 12 বছর go first chini kawru bible literature by kumakya 1959 no abokhe gospel marked by gospel john bangla script by ke by kuo akhe abuni yogo 1970 okay uchiha john gospel abono roman script by ke uchiha by ku opia akhe abo roman script by bangla script na sulai nai ke roman script by tausa pare ma chin panda chu kho akhe chong tausa srai se ke pom phio hie chung lai phie ka ma chale phia book tu script na chong chini kobu by ke bo bible na chong sui ke hamno he chung lai de ke decision la le ha chini apo kawru bible arong ke waisodin ke mamphai mole roman script na no chin bo pandale bari ke ham phamo akhe khokchi mo krei klai joto snok mani panda he roman script by ke chong mai phia akhe aboni pai ke bsi bo project na lapna June 1993 apo akhe bo project la man pandawa Tripura Bru community ni panda kawru bible translation khema ni pandawa hiye abono samung khasa kem khariya samung tangtone ke reverend S.K.M. Shah retired pastor Dergan Baptist Association ni bung khasa ke khariya samung tamo baik ma himala 1990 ni
September ini salah 11 September coba kabru Bible no com maiha New Testament bai abon iyo gokhek mai mala 97 jio 2001 ni jorakhe ma mai pha bos mai chamno te samuta ha akhe 2008 dokhe chong kabru bai ke bos mai cham no mai ta bai cham bai ke complete ke chong mai pha akhe abu bai ke chong Bible to chong chini yawa bangma copies to chong available to amo chong isonabar ke khachama ya phayo akhe chini jebo Bible notoi khone chini Reverend SK Musa Sharon Kumar Musa bunobar ke khachama hambaya phi tini chong boro bunanu phi amphino bono bong sauthai mang dinyo akhe tre checking committee ro chini bangma tongpayo chini late Reverend Daksina Ranjan Riangsang akhe tre Pastor Daharam Suraj bangma involvement to checking khetiyo kobruno khaya khomano breaking chias namphena abudi maro bangma kos la khela habrang sauthai la most sa saning samuya bo bangma bang sauthai mo wesek mai mole bo kobru literature kobru Bible no first literature mai mole Bible se chinle akhe abun skalo Bible bai khwa khusnis kawala literature hi se chini ting kriko himba ishoro khati mongniyo akhe ishor bai chuma hamari riyo mo chini mangthok mo abo manilek mai mole bo Bible diyo bo literature kaham thena mani no chung bet hake mai ne ishona bari ke khachmo arba tini chini chong bono bo Bible bai khoman logetek ma bai khoi mole kamuni kala nya bai kho phia abuni yogo khe trek bangma bai kho to chung bangma to bo chini ang je ministry samutang to seva barat ministry samutang to abro bangma chini kabru bai khe literature bangma bai kho hatawo kabru bai khe bo Sunday school promani pandawo aro Bible ni bangma small imam themaro state ke story maro abudi maro to payo akhe tre mahake blue analytical study nye tawo kya bai khumo to bio Reverend SKM sa bong abudi maro pho bai khori phya pa arbo bari ke khachao tre se ishor chona आशीर्वाद khenai hamari ri nai chong thik ke tong ke chong khati mondiya bodi ke thik ke tong ke chini nangma ishoni habai tum muthi manas skar tu gadi akhe bojo to manoile he phaye riyo nai arbo chung ishoni mo bodi ke chong thik ke tong ke ishor chini mangmano chong khaye waisho khaye chini namo he phaye to arbo chini maya thama manai mai mala first literature kaupro Bible nani kawai pore di chini maya thama chong chini kau sama pha salala chong pongding pai thamo se lachio pai thamo se bose ishona kha thimon jiya mai mala chini kau no chong sane nawo ye chong sipai tha arbo bari ke khacho arme chini kaupro no chong bode ke tini bo salo bosi kholte chi sama sal no chong bai sophimi bari ke khacho ishona hambai re ya phayo age chini ishoni mo sak thaye je samtang ye bo literature ishoni kau phaino bai khore nai samutana bano pho bari ke khacho mo ya